این شب را مطلوبه همراه فرزندانش در کوچه روز کرد زیرا آنها از منزلی که زندگی داشتند برآورده شدند. مطلوبه دیگر خانه ندارند. خوب بودیم نه پشکمونم ایدین علیش نکردیم نه همه جوگای خوب همه مقاموتای هم دولتی خیستن اومد گلکورای در بیرون پشکم نداشت نپرسیدن وقت مونم ندودن مورا سود وقتی که میورا کاغذ امو چی مونم میتا شما میتونین که کساتیونی جاله بنویسین برای مثال جو با جو کردنش مسکون کردن ما وزیر سودمون به بررسی موندگی هممون روی جوگا میانم خیلی مون میکنه کسالی کرده نمیده کارمندی بخش فرهنگی ناحیه واسه مطلوب عزت و همراه 5 فرزند نابالغش به خانه ماند. روز 21 اوت در خانه‌ای که زندگی داشتند مطلوبه میگوید که با قرار رسید ناحیه بلجون آنها را با اشو و چیز و چورهشان از خانه برآوردند. خودم کسل بودم اونا گولک من روی جوگا اونا برآوردن در بیرونش کرونا ویروس بود اینا توبت کردین آخر کردیم خیالی بود نکرده بودیم مو کرانتین بودیم و منم خیلی ممکن حکم سوتی بلجوان ای خدمون موندگی مثال همه مقاموت همیجا هست ای بلجوان دید من نمیدونم دکمنتوی خونه را رفتن در ناحیه سوید کردن و وردن تیمور ملیک ده کی در می اویله مو همی زنک مو دیم سیم برای سوده میبینیمش خیلی میدونستیم که اما دورانه که یکم برا که در می سود دیدیمش قطعی دخترش که در اینجا زندگی کرده نیستن یعنی کلونیم اما کلونیشون در این خانه مطلوبه مدت 14 سال با زندگی دارند. این سالها اندازه خانه و دیگر اندازهای اجتماعی را سری وقت پرداخت کرده است. سال 2013 زمستان خانه قریب که پر سوخته بود آن را مطلوبه تعمیر کرده از نو برقرار کرده است. منزل استقامتی و کمونالی دولتی بود لیکن برای بنامش حجت کردن خانه کوشش‌هایش نتیجه ندادند. مرخش تومنم شنوندگی بود بعدی که خودش کسلی شیدم خونه در روی جوگه شید و وز گولک که نمیبرداشت موینه 14 سال دمی خونه زندگی که نه خونه سوخته هم میدونیست ما اینول سرش کردم سود همیرم به نظر نگرفت شما گویو که کوارتیرم به دستیم در اویله خدمون که خونه اولادای شوش بود ایشون بدایتشون هیچی را به نظر نگرفت همه مقامات حکومت نمیجه چخت یکون کس گب نمیزنه یکون کس دستگیری نمیکنه. شوهر مطلوبه با مهاجرت مهنتی به فدراسیای روسیه رفته مدت 6 سال می شود که مطلوبه با کودکانش را سراغ نمی کند. کودکان نابالغ در تربیه مادر هستند. مطلوبه با ماهانه کارمندی بخش فرهنگی ناحیه واسه روزگار کودکانش را پیش میبرد. ما همه قدر مقامات در مثال داوده که برای الیمنچون 6 ساله نگرفتن مثال پدرشون پردفتگی رفتگی همه خیلی از اون کش یکون تش به نظر نگرفتن نی سودش نی پرکرورش نی جروچیوی سود اومنم خیلی در بیرون ممکنم شکم نه بیرون در هم اجسام نشکستن و نمیدونم چه گولکم در جای چیز چورم دیگه جو پرتفتگی نمی دیگرش ما برنم یک اویلی کم همه 400 سمویلی کم خیلی میکردم دیگه توی میرفتم هیچ که یکون یوردم و یکون جو ندیدم یکون کمپیزاتی دم نوشتگی نبودم کمپیزاتی چی نوشتن سومی سوید تمام 4 نفر کودکان اون مکتب خون هستند. مطلوبه نمیداند که آینده کودکانش را چی انتظار است. دیگه نمیدونم چی کار کنم اما ایجا دعوا کردیم یکون چی مرسیدگی کجا مراجعت کردی؟ سوتا مراجعت کردیم پرکرور شم تو قرغان تو دشنبه همه جوش دویدگیم همه کاغذا را فقط بینم یکون چیز روی میکنه کاغذ خولی هم میشود روزدم و هیچ کار کنم میتونیم نمیخواه کار یکون چوره هم نمیبینن
дар хусуси он ки тақдири матлуба ва кӯдаконаш чӣ мешавад онҳо чизе намедонанд ки дар чунин ҳолат ба куҷо ва ба кӣ муроҷиат намоянд. Дар ин хусус ҳатто ба ҷои кораш хабар надодааст. Бо ҳамин савол мо ба ҷои кори матлуба омадем, бо раиси кумитаи иттифоқи касабаи идора ҳамсӯҳбат шудем. аз тарафи корманди бахши фарҳанги ноҳия Иззатулло Матлуба то имрӯз ба иттифоқи касабаи бахши фарҳанги ягон муроҷиат ягон пешниҳод кардагӣ нест. мо огоҳӣ нестем ки ҳамун корманд дар кадом ҳолат аст. агар ягон пешниҳод кина ба мо муроҷиат кина дар бораи аз ҷо беҷо шудани оилаи худ, мо ба ҳам сохторҳои болоӣ муроҷиат мекунем. тамоми ёрдаму тамоми фаъолияти коримонро баҳри ҳам мудам ҷоноб менамоем. дар хусуси ин ҳолати худ матлуба ба ҳуқуқшиноси давлатӣ Қурбон Ситамов ҳам муроҷиат намуда буд. дар ин хусус Қурбон чунин мегӯяд: агар рафта ба шарти дар асоси ҳалномаи суд ӯро аз манзили иstiqomatӣ кушондан боша, ҳалномаи судӣ яъне ки ба хоҳои қонунӣ даромадагӣ иҷроиши ҳалномаи суд барои ҳамаи шахсони воқеӣ ва воқеӣ ҳатмӣ аст. ҳангоми ба хоҳои қонунӣ даромадан пас дар ин ҳолат метавонист ки шаҳрванд ҳангоми санади суд яъне ҳалнома баромадан метавонист ки ба тариқи ба воситаи ҳамин суд ба суди болоӣ ба тариқи кассатсионӣ муроҷиат мекард. дар сурати норозӣ будан ба суди вилоят ёки олӣ. баъди ин ки агар дар ҳамин марҳилаҳои номбаршуда агар муроҷиати қонеъ намешуд, метавонист ки ба тариқи назоратӣ муроҷиат кунад. агар бемор мешид, дар ҳангоми мурофиаи судӣ ҳуҷҷати тасдиқкунанда аз доктор пешниҳод мекард, суд метавонист ки яъне баррасии парвандара ба як давраи муайяна мавқуф мегузошт. лекин ба фикр мумкин муроҷиат кардаги нест, ҳуҷҷат пешниҳод накардааст. ин ҳодисае ки дар ҳаёти матлуба ва кӯдаконаш рух доданд, оё аз ҷониби шавҳари ӯ як намуди зӯроварӣ нисбати зан ва кӯдакон буда метавонад? зӯроварӣ гуфта чиро мегӯянд? мавзӯи ин семинари омӯзиши моҳи июл ин занони шаҳраки Олбугро ба ҳам овард. ба ин семинар матлуба даъват нашудааст, лекин иштирокчиёни он оиди мавзӯи пешгирии зӯроварӣ дар оила андешаҳои худро баён доштанд. зӯроварӣ дар оила ин кирдори зиддиҳуқуқӣ, яъне дорои хусусияти ҷисмонӣ, рӯҳӣ, шаҳвонӣ ё иқтисодӣ ки дар доираи муносибатҳои оилавӣ аз ҷониби як узви оила ба дигар узви оила яъне таъсир расонда шуда метавонад. яъне зӯроварӣ дар оила ин амали номатлубест ки як аъзои оила ба дигар аъзои оила раво мебинад. иштирокчиёни семинар атрофи баробарҳуқуқи мардону занон, пешгирии зӯроварӣ дар оила суҳбат намуда, дар ин самт роҳҳои расидан ба ҷомеаи комилро баён карданд. қаҳрамони гузориши мо Матлуба гумон надошт ки рӯзе мерасад ки ӯ дар чунин ҳолати ногувор мемонад. мушкилоти ин оиларо кӣ ҳал мекунад? ин саволе мебошад ки Матлуба ҷавоби онро намеёбад.